ki bamnya ketenat sipai Assam Rifles ka paramilitary force ka barim tam hapo kari kala rakhe kalang khos nam basis pa propnyo jong ketenat menteri khna ketenat kampo ing ke sarkar pdeng Unityanan Rai ula ajingkran hakajing langkar pang belatip kung kasainik semelan urai ula ai buram bat yaro ya ki sipai riuslor jong ketenat kula IT laga jong kajing im na kebenta kari haba kedau baka Assam Rifles kala shim ya kebenta kabakongsan ha kebanwan rai ka sukasan hapo ka than chate lam mingi bat Jammu bat Kashmir ula yaro ketenat kabla syakri hak ya ka kam bala bensyat haka menteri khna ula pun kuburom ru iki bahing basam jong ki bobon ki sipai ki balen lade ban yada ya kari यह बल प्रभावी युद्ध कौशल से परिपूर्ण संगठन के रूप में उभर के आ चुका है और जिस पे आज देश को नाज है इसमें 46 बटालियन और 1 इंडियन बटालियन है। असम राइफल ने अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर एवं उग्रवाद ग्रस्त राज्यों में शांति और सद्भावना बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया है।